wirigire bwakwa murithiria wa Meru TV tukwekunitite na mbere boya iri njumaine ya tariki 25 mwezi wa 3 mwaka ni 2025 angwacho ni kirente cia Meru TV muthenya mbita wa tiri mbabu na ndukembethe kuma kirwa na riesio bunge kia bore nimbasumirite na kwareria mirandire kwa mitentereu arabatarerete mathina nkabo yarabethirite bakikilokira kumanya na kwama kwa mirandi nende nibakuromba ngavana mutuma ntwethinge witithia na mbere mirandi madikweto anteto mwendo laibuni katwambiririe na riboti. Mbeu mbithi kuma wandine ya kirwa na arierere gicigo mbunge kia Buri ibaciumirite na kwariria mirandi ire kwamite kiri wandi iu arabaritite romba ria mwanya kiri ngavana wa Meru mutuma ntwethingia bakimuria witithia na mbere mirandi ira yambiriritwe ni thirikari iu ingi ikulukite. Dispensary ria yetu ya Murugumara uria yambirirwe thirikari ya mbere ya Peter Munya irethirerio kiri thirikari ya ijere akiraitu murungi ari ngavana na kinye gitenerere twithirite tuna mheshimiwa Kawira Mwangaza ni thirite rio na dispensary ingi ya Marinya dispensary bando ni thirite rio thirikari ne uchionthe itwithirite twina thoko yetu ya Gitimene aja uju itwithirite twina mirandi ya barabara twithirite tukiara area barabara muno ingi twariritie ari gitarira aja sana kuma ara kwa Ntoichoro kuma Muruguma dispensary gaitiria kwa Ntoichoro igaitia Mwonka Kauru Nkuriga primary school na kuina makaire Mwonka Kirwa twina boreholes especially emiugune nenge na Marinya still excuse twerero Mwonka thaiti kuhada nonto borehole chibatikutha chi functiona na chiteta ya society itoko thirikari gategera antu babethi muno nikenda bakomba kuma kiri nara bari drugs na mantu changi cha maingi jaraja gutuma ayuthi betu barusu kana batotoro thaito kona twina new governor so witiki audio skills ingi kwa atwa tafadhali we are suffering chiumie ni kabisa at least stall project hicho ndechidra at least chikudiko nikenda community yetu yukira kuluki betariria gitumi kia mirandi ya witi na mbere okwama bariua sababu imwe tumaga mirandi omba kwithire gikwama mutongerio ria wejaga agatonya gitine ejaga agatonya akamwa kuja kuthithia project yewe kuringana na mantu jaria arerite antu bawe kwou itukuromba gukiombaika antu ibavoindi kuja kuga abarungame project ciao batiganirie project iri irambiritwo project iyo irambiritwo ni ronekete kwina gitumi bahatwikira tuonete gi challenge mutongeria uria wari wa thirikari mbere ejire na mirandi yewe akiuma gitine mirandi yewe rathirira au uria wejire obaire areja arambirie we Meru onu akiuma mheshimiwa ngavana Kawira akija nawe areja arambirie we aratigana na area onge ou akuma igitarira mutumanu we ejete itukwirigira mutuma atikarau na itukwirigira akeja gwatire kenda mirandi yombo kinyanira thina ngithaire rio o muntu atonya gitine ejaga agatonya gitine na atonya antu bara bamuthiurunkite akue bakenda guchua project iria bathithia baribo kwou o muntu atonya ena antu bara bamuchigira area bamwira batu turienda ujo urokeza thai atichuke project iria urare acio nonto akanjia chawe njero na boba kirikia na ndiri nkuromba tongeria especially our new governor na tegere project yote ndirare cha kukiria mwananchi ambanirie nacio na tutumugwate mbaru nikenda community yetu mbagutana gania thaici gavana wetu akaomba kuinclude ayuthi kiri utongeri Nyabo county na ndato kuromba mheshimiwa itwize uri mukirio murungu itwize uri muntu okwenda kuona Meru ikigwatana na mantu jekara bwega okenda kwija ombie mirandi ire rambire tuga kaweje wambieku Meru nonto weja kwambieku na gwe gipindi gikathira kigitigere kia miaka ire na nusu mirandi ewe tiromba gukinyanira. Reporter Meru TV kuma Buri mbita wa mwende walaiboni Iboya sana mwendo laiboni no ntobwa riboti na njira kinyanero natota na mbere na ntito sieto kaitaka mbura itita na mbere kura nikundi kia Kithia Foundation amwe na Netcare
ikundi giti kia thirikari nibaciumiritie kwanda miti ya kiuntwire kiri Maskuru iri njira imwe ya ucincia riera muno ntere cia ndwanda. Mwandiki wetu wa Nteto kuma midio ya Igembe Mukirio Nkunja na kulikithia. Abiacara na kari ibataoni arari bacokeretie ngavana Mutuma Antwethinkia nkatho omono nontu bakwibumire na gutara Mwekuru atwika munini iwake etwe advocate Linda Akiome bakiuga onto bobi wakonaniria ati kaunti ya Meru tikairari na thina na utongoria aba Mwekuru indi imuntu kiumbe arari na thina na utongoria butari bwega tuboya nontu ba gavana Antwethinkia orotara Linda Akiome orona imenti nukuonelia Ngekuru ari amwabo nikona nilia nyotongeria babo ari kuo Mwekuru butari sabie to mithirikari raranira bwo na kurita gavana Mwangazi barekire deputy arekiro Mwekuru kenda bona ni agenda equality so yangatha onto bo deputy Mutuma atuthurire na tukiromba MCA bara batari tsaindia Mutuma gavana Mutuma basoke kenda ngucimenya kuritika Meru county te akaribalare twenda kuwa deputy wa thurwa na watane na gavana ke bagaeta gufurugana ringi ukawira bafuruga dalali watanire bathiate o Mutuma kuwa na watale bothe gwatanire kuma MCA kuma MP Meru tona maendeleo mono bakiuga kinya MCA si barabara gwatanagira ana akagwira Mwangaza ari gavana ende negita aregare ochoka akiri thirikari na bagwatanire ebonthe bari amwe kuthina mbe na kurutira Ameru ngugi nontu batikwenda ampatho kairi gavana wetu bwana na tutana mbere na nteto cietu. Mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru Elizabeth Karambu Kailemia na rombete ya Meru kwata mbaru thirikari ya William Ruto nontu iyo iri na uriti ngui na niyo kulaithiria Meru na ritho ria ithaga. Karambu aritiari ntubetwe Igembe North na arareya na mbeu cia kwanda cia mpempe kiri arimi. Mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba no winacio. Ori president wa Kenya erigiri gukinya jakathetune ka Meru igitarite kuraja umenere pwa Meru na rikitie kumugwata mbaru na kuria akari na aturi ba Meru betherwe bena gitio ke president na kumeria gukai nikenda maendeleo jomba gukinya nyanjira yagirite. Tuna thirikari imbega nya thirikari nene itongeretwe iraisi William Ruto mukathethukieni please na munini owe kana geto wa Professor Kithure Kindiki nande turi au tukenyenywa tuti karibu wega enda Karambu ariona uni ndi murombi na ndi nyumbani wenu ndi matha wenu kenda kukuona bwira thina kwa ikuona antu baira thina ngetu muona ngezo getwana mbese ile wote thirikari gaitio kwezo bodi ongera ikundine na nyama tujange nyanja tekonye nyama cia thirikari noto Murungu apekete akaida akai yake komika ida kanini no kaneneta nena no mokambitengo na inya kenda na ntiga bukaribu wega kurukiora buri nyare ndaringa kampenda wandenda obuika ikiara ara jankurukiara buri nyagane kinya ke mwake thoki nyatuga njane tuga rugendo rwa mairingiri rwa maira na kinya remwe akwendera njairia gatano na iketo mkuga itokirerie ni thirikari rais wetu William Ruto na munini owe Kithure mwana wetu buru agwiciarira umenere pujo wa Meru Honorable Elizabeth Karambu Kailemia aritie nteto ici aria antu betwe aria arekeritie mbeu nikenda antu bakomba kwanda igiteneriria mbura na nikenda bakomba gutetheka aria gukwirikana ndene antu betwe guntu kumwe ni kwithirito kwarite muno ane wano ntuo kura ndaidaradara tera ibangite muno lakini anda wandi daradara wandete okira ngareta kwa okira ndaburetera bungane rito kugane ukagita wetate na kyo muno bara kura tamami wengona mwatha ni nwatu tharima kona na tutharimete ambura na ike tunda wandra ithathire tandra bangite kenda bonjoke tonde na tutokai lakini Murungu akendera gutu tharima
Nkuruki Elizabeth narikitie kuga ati thirikari inene itwire na mathina ya maingi muno nundu bwa ngugi iria ciatigirirwo ni thirikari iria nkuru untu bu batirona mbeca indi nandi barikitie kuma mucingine na nandi ni gita riao ria kurita ngugi kagitene karia gatigire mbere kura iringwa nandi turari mucingine na ende tukwambiria gwitia mwathani no atutharima nande gavana onu tuitwigana wanu na itwaraia His Excellency Mutuma Ntoithinkia mwana Njuri ndete twaranirie no kaora mwire kithima kia roi kiria na gitena ruki na roi gake anjero wake matangi bogurie nande matangi nabwe nuntu thirikari ne mutatara ntombo buretera roi metangi rojo so ndeta mbere baraba to nankaira to joredi nyetu to jora idia proposal na ndenda joredi mbuga yatangire kwenda kake haraka sana kwa mbuga kinya mwani jwa tano maba ketangi kedha ikuita kia litangirie komi nto iko na community yenu nene makofi Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma Nyamirigoni ya Gembe mawa Seneta wa Meru Kadhuri Murungi no wete yambare Kawira Mwangaza utino rieta na gavana Mutuma Atebela itene nyuma yawe ya kunywa muma ya gavana wa Meru kulukina ureti ya Meru kwa tambaru thirikari ya Mutuma Ntoithingia maniki wetu wa Nteto Defo Gituma na wikira kirore nawe Kadhuri Murungi seneta wa Meru na deputy speaker kiri nyomba ya seneti na ugite igamba Kawira Mwangaza ikite gi court of appeal litithira ligichenjia kana kinya kugarura untu bwakarikire Meru bo Mutuma Ntoithinkia kunywa muma na kuga kwa Nandi Kawira Mwangaza kethirite agikamira nthi na kinya court ndareki 14 nera ugire senate ne itirengo ya bwega no to senate ne iketyo kotini ne mtorore getene na watu ekegambare kuthira kinya thoire retire court of appeal inkwenda kuandike ne ke narua ndomete ruling ya janji oreo na ndomete egambarira reketyo kotini no to kinyanite gambe thonde muntu moritu mono gote gambarero ria senate rariketyo court of appeal ikura ina thirikari nionererirwe after yo kinya takai kuona aji kero ikarembenchine ukero karembenchi mubira jo enderete no ntokonoka kana kwe tactic yenge to kwenda kwena makosa na andika karimbenchine kidogo etambenchine ne inkoromba ndiaja narua igamba kotire tena thina lakini kera nkoromba ne muntu ora pishirwe Mutuma Ntoithinkia na ndepitorea ugakorokwa ne assembly mbuga next week rinda kiomi group wewe rathanaga nione antu bakanya bambire kubanga thirikari na baitira Meru ngugi ibo kwendo ibo kwena antu bakanya baitango gebwega kuruki mutongeria ujo na kuromba thirikari Mutuma Ntoithinkia kwe wakanya ithire gitira Meru ngugi na kinya kuria siasa ni bethire bagikiriria mutongeria ujo aite ngugi miaka 2 na yetigere ainda igoro bakiuga antu fulani tumemena bakiuga bakambira kuthitha michemonio mashinani ya guchwa timu gwita neo campaign na 2027 igitara campaign tenandi na campaign ikarugurwa 6 months nara 2027 nawi noro kwenda etekionde kira kwenda bagachemanya na antu bange no 2027 lakini thai thirikari njaro twenio newe kanya uranda ugira twe Meru town ibaye wekanya bagate osurutishwa bathure CCs baraba kwenda badije marekebisho kidogo na raba kwenda ke chief officers bara inisha thirikari yao no ntokera tukwenda ne witirongoge ne thirikari enjeru kana nate tegatora ingavana ora araita wakena na babange beta stare hakuna wakati wa stare ingi kuma kiri mutongeria ujo ni ati thirikari nene ni thire gicoka ja kaunti ya Meru ni kenda ikareta witina mbere maturene na kinya kuriukia mirandi yethire gikwa ja kaunti ji na nara national government
na gwitwaringire kura inge na ara thirikari nene ya William Samoei Ruto na thirikari ya William Samoei Ruto na waitobera bena ara Meru ne kwenda maendeleo. Meru ne kwenda barabara cheramire cha promise ndilo teoma. Meru ne kwenda roje ndamwire cheri weekend goku na batu abere ibo me Nairobi ibeje ngiraundi bere wananchi kura yewe karete atia na ile maendeleo ja kuthithwa. So dakunta toeu itomwerete thirikari national government toke mureka county government kinya national government yajibike na wafanya kazi yao na munene wakeja wengwa in the next 1-2 weeks nikenda komba kubwera bwebwe wananchi aringi kura ilazima kura ratwaringira tona ere gwitae ibo kwigwanto beto imwanga kura tona ne gwitae ne gwita ngoge na tone matunda jau arĩtie jaja arĩ ntere cia Mwanganthia kĩrĩ gĩcigo mbunge gĩa Central Imenti mĩchethone ya Kamashinani Foundation komewime bithato bithirinde rwano wananchi Mwanga Kathuri ogwatwire mwereko ja 2027 na ntuko ndawa kweri ngwĩtĩkanĩria nabwe nkaromba itikia ngavana 2027 nkĩripotera Meru TV mbita Jeff Wagĩtuma. Ibaya sana Jeff. Na mbunge wa Mwekuru County ya Tharaka Nithi Susan Ngui Mwindo na nditembetwa kiria kari kureka kuitha ana barabara na mawathe nikenda bakai wote thi buraba kubatara. Mwindo aretijarira kulungirite mwari wa miaka 25 ura uri na mawathe ntere cia kiurani. Mandiko yetu anteto murimi wa mbogo no inasio. Rukiriro gachaitere mubunge wa Mwekuru ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi wa Mwindo araukire ntere cia mwema erari kiriani kuriungira mwari umwe ntere inu uratwire na mawathe araethire magana makari bamweterete bakiugaga kuma batulire batorobo na mutongoria gungi uthiite kuriungira ana bari na mawathe ntere inu ndire kuma tutwire ntekwenda kuga kuma ndira umbwa kuma tutwele totere gatwegwe kintu tamwezi ende wemenere turamwegua turona mbisi yae no ndontoregua mutongoria wethete kwenda kionje ndinwa iriatu buramona Susan akimwirira into bya kurugirwa hamwe na mbeca cia gutetheria orokaraga na mwari uyu aramenyithirio twewe nkauri na mawathe ntere inu indi kuri na bangi barawa na bwaba nenkere mbeca cia kubatetheria gaino mweshimwa tega kake oke auma ala gatirutia ujua gakirite kairutia kambao kairutia kauga 21 years kairutia kambao na kana kau kethela embe kwinonge manda mo ni manyu ona we ena kana kaka boys kana 19 years ona we biruti yako ikigamita Susan agitumira kanya gaku kuromba akari kwirutaniria gutetheria ana barabara na mawathe maturani mago kaka borare community yagena twana tatutu tukayukiere otabora ontobwega bweja community mwana rira ndiko community tedia ntubonde mwana rira ontobwa karika community bwa twinde yera bo kweno tutabobo tukayukiwa community yetu twinde ukayukia mwana oyo mwana toronge nokamea disability utim tumirombagira nokamena uwengwa wasierwe ni mutamburuku ka wasiera mbakwe batamburuku no mwathani ukwenda wake tukayuketiza wa burden tukayukithe na yetu twinde ona kanyamuka nini ukejo kamuraitha arakinya arutite mbito kiri anto gutiga kuingagira ana barabara na mawathe nde babumerie kiri anto tutieri kuingagira na nyumba mwana wagera mwana kionji kewa kia mwathani tia kuingira nyumba akuma gwathire mwako yamwe Mwanka ntere cha kathugune ndeni ya wandi ya Muthambi arairire kathugune welfare tent ya itegana rimwe amwe na itegana rimwe tutai na tutitwagwikaria mweshimiwa na tutai na antu akwe kwewa mbura tutedia we have consulted so many leaders na tutaomba gutetheka. I want to thank God muntu agweo weshiritie wa mauntu metu tukwe mukuru twabigiro na bantu agena kundo tasika arunga mauga to kuri tasika negwe kweri kwenda nkonywe Una ngwana kuri kwa bisa na idea ndio ni group evere jini akwa ni moja tenti negwe
Susan akiuga tenti ino agatetheria gikundi giki anene nontu bakegwa bagikomborithania na kureta mbeca gikundi-ini. Wana bakombora bukarambati kwero ipopo kombora nyawi maita maire Saturday na Sunday na ntuba matiko bantu hapa na pale nobora mbati bakombora kime kemo maita mana burete mbati inu ngiri 28 atu ya bokamata na mbina mbigo tigere ngiri 25 ntuba ukamata na hapa pale na kudhambia na kudaktenjero bukadhambia kende tabuka so bukati kwa na bokediria mweri kana bokediria mwaka bwena nusu milioni akaunti yenu bokediria mwaka ingere bwena milioni Nubo kona gende kia bukenda kwambiria table banking. Ara muthiani arutite mbito kiri antu kuthungira welfare ni kengo batikari twiro imanto kagita karaba kunogokia endo bago. Tungira ni welfare ni bukombegwa ruthani ma CPO na rebo rutete welfare na CPO kinya tongore mibenda abantu bakadire bande bantu bagakera eno kadiwire tendi bantu kedera antu 10 kwekyo wakethau ona na nengwera kinya group sionde ukugitaka kwanza group sio bakweyungamwe. Kiripotera Meru TV kuma Kathugune Mbita murimi wa Mbogo. Na riboti ni tukinyithia muthia yo nteto cietu katho cia mwanya kiripara bonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi kayuri ni than mobia murungu mwene nya Mbita wa Teri Mbabu.